Bali Bihu arong ajang Minister Himanta Biswa Sarma Karbi Anglong keba. Kapangkre Ronghang Rongbo kapacing tur Japan CM Tuliram Ronghang Richopan Lamchak kacipi. Bukajan along kedo NMMU motor amusi keba ke koi cry arjuding olo ar pukido tum ano chuden dipu akoy kiklang. Aprang sikado ko via phanta adap ke me kardom morning news ara long penili vilurban tropi nanarju bonik thap bertang ton pen bukali biho him ke chorong ajang ar koi kripli arni asam toklang okpran na pendihna minister Himanta Biswa Sarma karbiang arong supi di falong nang pali. Tim Karbi Anglong Autonomous Council pen Minister Himanta Biswa Sarma ang bomai dorap lapen Karbi Anglong Angtona constituency along kacingdur angri kipa doja pan pupu ang bom bidisuri cipacoy alang li tim Karbi Anglong alam arju etapi ingkora troka constituency along mini stadium okpran kecilang kijoy kiapan health center lapen toklang kipa cingdur japan multi purpose utility ahem kikim japan RDP dam CM Council bohalong kipa do mai dong Karbi Anglong cari calom kitheke dinga bang pubang phetum ta chutong dun rinti. Kapangkre Ronghang Rongbong kapacing tur Japan CM Tuliram Ronghang Richopan Lamchak kacipi. West Karbi Anglong arong supi hamren pen Ronghang Rongbong kahelo kilometer trainer cap am duji ladak henlo Karbi Richo kidwa dimlo kidam tanganing kan Ronghang Rongbong along kacing tur amo theklong li kijuna lang pen chenglok mi lang towar pen son surya kisungdo suri hinira hini aning kan kacing tur amo klem dam det api Ronghang Rongbong along kacing tur theklong li tim Karbi Anglong atum lahaya kisung kachini Japan non hejong Ronghang Rongbong dam pen Richo Ramsing Ronghang pan cetong dam rong arak Ronghang Rongbong along Richo lapen lindok po tum kisung ki boyalan lang cari dam pen CM Tuliram Ronghang Prabjin pen Ronghang Rongbong along kacing turamuk klem po pusi Richo ang no lam theci cak tekang. Kami Karbi Anglong jila pura kami কিছুমান আসনি গ্রহণ কৰিছো বছৰৰ ভিতৰত গোটেইখিনি আসনি সম্পূৰ্ণ কৰি খোৱা পানী আসনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ইয়াত কাৰেণ্ট পোৱা নাই বিজুলী পোৱা নাই এই বিজুলীৰ ব্যৱস্থা আমি সোলাৰ সিস্টেম দি মানে আমি Karbi Anglong আসনিটো গ্ৰহণ কৰিছো আৰু ইয়াত ঘৰ বনাম আৰু ৰিপেয়াৰিঙৰ কাম আছে কিছুমান সেইবিলাক গোটেইখিনি এই বছৰৰ ভিতৰতে সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু ৰাস্তাটো আজি উদ্বোধন কৰিছে আমাৰ ইয়াৰ লোকেল এমএলচি নৰসিং তিমুঙৰ নেতৃত্বত তেখেতে সেই কামটো হৈছে আৰু ইয়াত পকা ৰাস্তাও এই বছৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত এটা লৈছোঁ আৰু বাকীবিলাক যিবিলাক অভাৱ অভিযোগ ৰজাসকলৰ লগত আলোচনা কৰি আলোচনাৰ মাজতে সেইবিলাকৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবৰ কাৰণে আমি আগবাঢ়িছোঁ আজিৰ দিনটো আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ হামৰেন সমষ্টিত লোকেল এমএলচি নৰসিং তিমুঙৰ কিছুমান আসনি ধৰা হৈছে Karbi Anglong জিলা পৰিষদৰ পৰা সেই আসনিবিলাক আজি আধাৰ স্থাপনৰ আছে আৰু লগতে উদ্বোধন কাৰ্যসূচী আছে Bukajan along kedo NMMU motor amusi kebang ke koi kroy arjuding olo arpu kedo tum ano chuden dipa koi kiklang Bukajan subdivision angkang ke thenai ki soka chilanga hemla ki Bukajan 30 bedded rural hospital mati Bukajan community health center henlo Bukajan subdivision arada phan panong pen national health mission pen Bukajan CHC apa national mobile medical unit NMMU motor AS01 DC 3902 la pen AS01 DC 6234 humni pilo monta non kelase humni NMMU motor kaheno ke koi krayajok amusi ke bang jatowar sidam bomlo Bukajan rong supia mekaratum la saputar Bukajan CHC Dr. Apan kipachini abatai du olo bonta ano cheden bangwe laso putak medical IEM Prabjin ben Bukajan subdivision arat apan NMMU motor awar sa piserak Japan Bukajan arat towar chola Namalam sopor pandina parman biuta mung daponik sinang Siraknon, Birta Kamay Nanglipan. State Bank of India is organizing a combined mega camp on 8, 9 and 10th of January 2018 at SBI Defu branch, Lumding Road. Up to 50% discount long po. Loan kachitu une atubapan. Labangso awarsai Kamay endonon. Lapen bank loan chipi une pen chapachok dunon. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kidam ta du uta haipo. Nonjong itong gehang bitch kimchi phansi jitam bomlo.
bangki pray to duklo nilita hemgimi kimbomlo sita lahaya ben asapta nili mathate athema nili hemalon extra kipidungdo athe nili hemgi kimalonge Tata Tiscon SD bar pensi kimponlo Tata Tiscon SD Extra Safe Bar lage texture a technical atum pensi Mesena factory along Selampon lo la si Tata Tiscon SD Bar ke kaita extra safe lo Have one bite of sweetness in your little and great celebration and occasion. Taste it today at Ashoka Sweets, the Soy Building, MG Road, Difu Market. Aturkimi Academy, Rukasen Amlapati, Difu 782460, affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open, Montessori up to class 9. Issue of prospectus and admission form from 1st of December 2017. Facilities like boys and girls hostel, audio-visual teaching aid with projector, smart class, Next Education Inter Private Limited, arts and dance classes, etc. Montessori classes will start from 1st week of January 2018. For admission details, please contact 03671 273084 or 7896 971 592 or 8724068454 or 8472091283. 283. Holy Child Academy, Lurulangso, Difu Karbi Anglong. New admission starts from 15th of December 2017 for the class of playgroup to class 5. The new classes will start from 8th of January 2018. The academy provides many facilities such as computer education, secure environment, music and dance class, art and painting class, playroom, audio-visual room, school tuition, daycare, school tiffin, smart class, child development center, etc. Parents and guardians are requested to collect the admission form from the principal office at office hours. For more details, please contact at 9854 143 772 or you can also contact at 03 671 27900. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit adu, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihan amo pipothar bir talang wang thulo adap lama kangthur meji mekekai bhugali bihu himke chola pen herjume chipi seroi pen arkoi kripli arni tifu club along bhugali bihu talandon Talavira long bihu rongojang bong difu kendriya bihu sabiti pen ta arkoi kripli arni difu club along bhugali bihu talandon bhugali bihu katalon ajai mek ateng adap lama kangthur meji mekekai bihu himke chola pen ki joke pathu amo padu bihu samiti amai phu Ridayananda Sharma silama ing thola pen alangli bihu katalon pen thoi ing longarat ang bong an se ka chihon sero ahon jeng padonang pasi ningje mayor nam Pirthya duke dukate bokhet arnam pota Sarma Pajir midam lapen media mepen ininga roke duake ter an pakat lonang posong ta alang ning jetu meji kaida dapi bhugali bihu asana sona himchorapsi ning chiparong rinti Banghinia Pan Reverend Arpuke bat pen NKBA ningkan esek amai pike pajut Dipurong supiang kang UC School patua klamalong arkoi crazy arni pen kipado paris retrok siang deng NKBA ningkan esek amai pi Banghinia bang po pan Reverend Arpuke bat pensi pajut CBC NEI Executive Secretary Dr. Solomon Rongpi Reverend Benting Teron Reverend Khoya Singh Ronghang Reverend Davidson Ingti lapen Reverend Lawrence Ingti atum pensi la sosai pachun pon Reverend apuna chake chok atum ke Property and Development achun bang sina lek thela pen Hutton Bible Institute Principal James Rongpi Henlo alang litum Banghinia pan Reverend atum pen aronat dang ateng pen penang analam arjude dapi Banghinia phanta Reverend Hoxi Arpu pathe Reverend atuma kimia Reverend aphan arnam ardom pisi hirjumi pajil Birta Bangila Panse Kangton Pon Iklo, Laing Mabjaka News Channel, Dome Takmi Kurwang Thu.